Dzulo ḽa guṱe ḽa dzangano ḽa COSATU ḽa vhukati ha ṅwaha ḽo farwa nga ṅwaha wa 2017 fhedzi ya zwino ho vho farwa conference online nga ṅwambo wa vhulwadze ha COVID-19. Musi vha tshi khou ṋekedza tshipitshi afho conferenceni, Vho Blade Nzimande vho dovholesa zwe vha amba uri na ṱhoḓea ya bannga ya muvhuso kha ḽino shango. With the African Bank currently being 50% owned by the South African Reserve Bank and 25% by the Public Investment Corporation, it is surely a ready-made, Comrade President, candidate for not just effective public ownership, but for social ownership and a strategic public interest mandate. Musi zwo ralo, muṅwaleli muhulwane wa SAFTU Vho Zwelinzi Mavavi vho mangadza vhathu musi vha tshi dzhenela conference ya komiti ya COSATU sa muyeni o tou rambiwaho. Avho muṅwaleli muhulwane wa kale wa dzangano ḽa COSATU vha ri vha tshi khou ṱoḓa u rumela mulaedza wo khwaṱhaho dzangano ḽa SAFTU ḽe ḽa vhumbiwa nga madzangano a vha tikedza u pandeloni havho miṅwahani miṱanu yo fhelaho nga madzangano a ngaho ḽa NUMSA. Mulaedza wa hone ndi wa uri vha khou shumisana zwavhuḓi na dzangano ḽa COSATU. We need to close the ranks at this time, join hands and fight that battle together. Hopefully that cooperation will lead us into realization of a long-standing dream of all workers in our country, of one country in one federation. Therisano dza nga u konanya dzo pfala dzikati na u kale dzo thoma.